Po salvare sa sanidade han culliu battumiz de firmas. Si sun sortias persones de totu sa provincia de Núcoro. Han culliu belle battumiz de firmas po salvare sa sanidade in sa provincia nucoresa. Las han consignadas a su prefetto de Núcoro, Luca Rotondi. Sun firmas collidas da esa lista civica progetto per Núcoro. Si sun sortias persones desarvidas acanta a Núcoro e vinzar medas indios, po difendere l'ospedale per Santo Francisco de Núcoro e totus os servizios po sa sanidade i servin. Lisetta Bidoni essa ia rappresentau sa lista civica, annau a sordesanza. Su paperi iamos consignau, l'han firmau non solo in sa cittade de Núcoro, ma in medas vidas de sa provincia, e minas e omines, totu un cordos in custa protesta. Su prefetto nos ha da surtau, e nos annau ia da fai de totu, po a e moe sorde sa regione, e si per bisonzu vinza sorde su governo, po ambiare s'andazzo de sa sanidade nucoresa. Si pensamos i degannos a omos ospitali de Núcoro, funzionava aumente sos ospitales de Asteddu e de Tattari, ma appusti si han ambiau sa reforma de sa sanidade in sa regione e spezorau tutto. Totu custas persones i sun sortias sun demandante de crescere sos postos de triballo. Mancana entro 30 dottores e atteros entro infermieri. Bisun de azzunghe sos dottores i sun isparios da esas viddas.